ده هالويستي بارتي جلكي زلالة كل دست بيكي وحتى أنها عمل جل أنجام دانا هالبجارتنا عبوين چون كل جور ديتنامه مزنترين سركفتن بو عراقي جي بو هرما كردستان جي كواف بروسيس ديمقراطية همي هالبجانت وقت خدا بينا كرن وريا بارتي دي وارد جلك زلالة سر أستي سركرداتي وجناب السروكي وحتى شورت بتن بو همي أورغان حزبي لي بشتي أفكيشاتنا بيش كو برلمان كردستان الانجامي و بریار هاتیا ورگرتن یا دادگاه فدرال و هاتیا هلوشاندن و کمیسیون سربخوی عراقی به کاری رابو اوه مسئله هنرینه یعنی و یت یاسایینه چونکو او مافت دستی اگر نه جناب سروکی هریما کردستان دو جارب یعنی شوازه که فرمی مرسوم در خستین که هلبجاتن کردستان بینه کرن و الویدیو ماهی که جو بریار وصابو 25 دو بينا كرن لديرا كوميسيون سربخويا هالبجارتنا وانا هندا جرفتت هين اجبر هند نشانت في دميدا انجام بدن ودي سافاجي شو تشتغلك يا شنو غورديتنا من مظنينا بجا ديمين تنسر هندك وحتى ما دكاريه خوبكن كوميسيون وجناب سروكي هريمي مرسومه كما دي بدر خيتن تنسيق ديال كوميسيون سربخويا هالبجارتنا روجيدي بيتا داس نشان كرن بو انجام دان هالبجارتني كردستاني اف خالج بو خالديجي او سكالايا هاتيا بيش كرن بو دادگاه فدرالیا عراقی کو بهند کوچی او کیسه بیت ایگلای کردن کو بیستی به مهد السر خارج عراقی ما تمنات کو 27 او بریار کوتای هات بیا کو خد هرم ای بازنه بتن یاند بتن سه بازنه و سبارت بابت کوتا واجی له او ایگلای نبویا او پشتی ایگلای ببن اوادی ابسان هي کو روجی بیت داس نشان کردن بو پروچونا پروسه بجارتن بالنسبه لنا وكو لقيت حزبيه او كاري سلم الدماء ما كاري خويا انجام داي وكو سري خصتنا بروسه هالبجارتنا وانجام جيتاتنا بس راس كمشلايا كوميسيون سرب خويا هالبجارتنا و بشتي هنجي دانستاندن دل سر است مكتب ري خصتنا نينا وكو او زياده تربي معنينا اما كو لق بشكي مال جلوايا بو سري خصتنا في بروسه وكو هالبجارتن دانستاندن دل جلوانا هنا كونو سر است سركرداتي بيغومانا جيبو حكمتها بكينانا حكمتها محليه نافخوي الجلوان ليستيت سركفتن هنا او لیستت کو لویر دنگ هین بو هند کو هف پیمانی بیت کرن لی پارتی جل سر برجواندت خلق خو جماور خو دی رابستیتن بو هند کو و اوادی دابش کرنا پوستوان او جنک دینه و همی اگر تحالف چه بو هف پیمانی چه بو جلوان لایان دی سیاسی کو هي سرکفتینت پروسه هالبجارتنا دا او تفاهم ده هبید ان شاء الله و دشین یعنی سر رکفتنا کی